Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe, o subscribe. Ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona, o like di-video tša rena. And re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke. Re ko rena lo tša phelo tlo sepela ka sebopego mang, re kry melaetša o tšwa go mangwele a rena, re ko rena ba reng ba dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Re tlo checka kudu mabaka a ditšhelete, re tlo checka kudu mabaka a ditšhelete, mešomo, di-business tša rena, di-relationship. Ana go tlo ba le mathata na this week, go tlo ba le di-spiritual attack na, go tlo ba le dintwa ka ra maphelo a rena na, gore re tsebe re kgone go itšhireletša. Ke na le the princess of coins, ke na le the one of swords, ke na le the six of swords, ke na le the two of pentacles, ke na le the ten of wands, ke na le balance, ke na le the ten of swords, one of cups in reversal, the world, maybe two last cards, the four of wands, the last card, the page of wands. The hermit. Okay, a re thomeng pele ka o lebelela tša mešomo gore ba re mešomo a rena le di-business, di-career, di-studies tša rena le tše re di-studišang ka se sebaka tšona le tlo sepela ka sebopego mang. Ba re this week o ka ke kgwetša o bereka kudu ka maatla, goba ebile o bereka di-hour tše dintši, many hours. Ga o kgwetše nako ya o khutša, ga o ke phe nako ya o khutša, o bereka kudu, o bereka too much. Ba re o swantše o ithute go balansa dilo. Ba re o ska dira dilo ka di-last minutes. Dira timetable ya gago, ipotša gore okay, Monday I will do this, Labobedi ke tla dira se, Laboraro ke tla dira se, jwalo le jwalo. O ska kgwetša o ke pusha o dira dilo too much.
gore o bereka ka tsela e leng gore o šala ebile o lapile. Ba re go dira ntho ngwe le ngwe ka nako ya yona, and then dilo tša re tlo sepela botse, dilo tša re tlo ba balanced. Ba re go bona ka re mošomo wa go imela, akere kgopela batho bangwe ba o thuše. Ga o tee obviously mo o bereka ona o bereka le batho ba bangwe, ga ile gore wa studiša, and then o bona gore go na le tše le di a o palela, o ska emela di last minute, ka last minute mola test e tla, then wena o tlhakatlhakane. E re nako e sa le gona o tšwele pele o ntse o studiša o bala dibuka tša gago, mo e le gore o na le bothata gona ga o kwešiše, o na le ma-students a mangwe o tsenang le bona ba kgopela ba o thuše mo le mo, o na le di-lecturer tša gago, barutiši ba gago ba kgopela ba o thuše mo le ba ka o thuša gona. Ba re go ntse ke pusha too much, o bereka too much, ba re o tlo lwala, o tlo ba le stress, o tlo ba le go tlhakatlhakana, o bitša malwetse ka bophelo ba gago. So ke letse le gore ka di-experience this week go bereka kudu, o ke pusha too much, maybe ke nako di-exam, ga se ke pay enough time ya go studiša, o dira dilo ka speedy mafelelong, and then ke malwetse. And then ge re tla ka started business tša go le gona o make sure lo tša business ga di sepela gabotse, o fela o checka stock from time to time, o balansa dibuka tša gago, o bona rena go tsena bokae go tšwa bokae, jwale le jwale, o ska ba confused. And go bona ka re mošomo wa go imela, mohlomong o ka kry-a motho le re ka o thuša le gore maybe a o di enough money, motho wana le a sa tle full time, maybe nako ngwane o fela a etla a thuša mo le moke o lo tša di kgone sepela gabotse. Ba re ka nako ngwe ba re o swantse o ke thute ka batho ba bangwe, o learne from batho ba bangwe, ga o utswe di-ideas tša bona, ga o utswe bohlale ba bona, seo se dirang you are learning from them. And then ge goba mohlomong le go bereka mmogo le batho ba bangwe le ntse le bereka together, le thušana together, dilo tša lena di kgona go ba successful rather than o bereka dilo o dira dilo o itee. But ka go šoma mmogo le batho ba bangwe, and then dilo tša lena di ba very much successful. Okay, and then into ngwe bilelang gape ke ntho la gore bontšha lerato ka ra ntho o e dirago, e ba le mafolofolo, o ska ba le mokgogo ga maoto, ene ba buša ba re go dira dilo tša gago, especially when coming to dilo tša di-business, o ska fela pelo le ka sebe business ya ba ntho la gore maybe wa šoma, o nyako aga, o nyako dira se, o nyaka dira se, o no plana dilo tša go gabotse, kry-a buka ngwe le dilo tše o nyakang go di achieve step by step, and then o bereke mo tsona step by step, o ska dira dilo ka o fela pelo. Go dira dilo ka o fela pelo ka o kitima, o tlo feletša tsona ka ra mathata dikoloto, o tlo ke tshola lo tša di ka sepela gabotse, batho ba tlo go senyetša. And then ba re this week o tlo kry-a o tlo hwetša messages e mebotse, di good news, someone o tlo tla go wena a botša ditaba tše di botse tše le gore di amana le di-opportunities. Maybe mongwe o tlo tla go wena wa tseba gore wena ga o šome, o nyakana le mošomo wa botša re kae ba hira, o mongwe o tlo botša re kae ba advertisetše a re apply go ba applya, o mongwe o tlo go botša something, mara o tlo kry-a di-good news this week. Di-good news tlo di kry-angwe ke gore di amana le success ya gago, bokamoso ba gago, ditšhelete tša gago tše e le gore o sa tlo di hwetša in future. Ba buša ba re kudu o tlhokomele di-creative ideas tša gago. This week o ka ba le more creative ideas, this week mangelo ya ba tla bolela le wena, this week the university tla bolela le wena, o tla kry-a melaetša ya go fapana e le gore ya mana le bokamoso ba gago, e tla go bontšha melaetša eo, e ka tla ka ditoro, e ka tla ka intuition, jalo le jalo. Melaetša e tla ba e go bontšha gore na are you on the right track na, goba you are working at a loss na, and then you'll take it from there. Wena kwena o tla go decide gore na wena o tlo šoma ka sebopego mang from now on. And ba buša ba re ntwa bohlokwa yo o santse o dira ka bophelo ba gago kore go bereka ka selo se šome selo se o bo se fetše. For instance le se o na le business, and then o bona ka re business ya gago ga e tliše tšhelete ka pela, o fela pelo, ba re o ka dira se o tlo feletša ebile o tswalela business, because wena o fela pelo, wena ga o focus, wena ga o passionate ka ntho e dirang, o kitimišitše tšhelete. Ba re e sa etla tšhelete, ba re e fa business ya gago chance ya gore e gole, o tla bona e tlo tlišetša letseno. And ba se ba botse gore o balance dilo, checka dibuka tša gago, checka gore na tšhelete e tsena jwang, checka gore na keng ntho e le gore e ntšha tšhelete, o balance dilo tša gago. But we are going to celebrate this week.
ba bang maybe le ka ba le memilwe kae lenyalong partying jwalo le jwalo goba you are just going to celebrate with your friends, the colleagues tša batho ba berekang le bona goba di-neighbors tša gago, goba you are just going to celebrate with your family at home mo le tla ba le dutše mmogo together le ipsina celebration. A inapi mina gore gora gore go na le party, go na le mokete, go na le eng. No, you can celebrate le ge le le two, o ka celebrate le go le one, just when o dira ntho ile gore ya go thabiša. Go dira ntho we ke ntola gore o activator your heart chakra, wa e balancer heart chakra ya gago gore o šale o thabile. O ka letša music wa gago, wana se o se nwago a kere mara se ka kgotšela gore o tlo nwa too much le re ke sena mapholo, kgotšela go nwa too much then o thoma o dira dilo tše di tswileng tseleng goba go sa nagana gabotse o sa tsoga o lwala. No, celebrate le batho ba bangwe, even le ka ono kgotše le lebeleditše movie le ja di-popcorns tša lena, le nwa cold drink ya lena, wa tea lena. This is a celebration. ba buša ba re go bohlokwa kudu gore this week o rapele and then o leboge modimo ka dilo tše di botse le go setša o file tšona. Leboga modimo ka bophelo, leboga modimo ka protection o fileng yona, leboga mangwelwe a gago ka peace ye le gore ba o file yona, kore o na le peace, ga o file mathata, o kwa o thabile. Leboga that peace. Batho ba bantši ga ba tsebona peace ke eng, batho ba bantši ba phela ka ra di-stress, batho bangwe ba phela ba le anxious jwalo le jwalo, ba phela ba hlakahlakane, kore menagano ya bona ya hlakahlakana, a ba tsebona go diragala eng, a ba kgone go ya pele, a ba kgone go ya morago, a ba kgone kušana go diralang ka la maphelo a bona. So ba re wena leboga peace ye le gore o fela o ikgwetša. Ba buša ba re le peace ye le gore e sa etla, maybe this ka nako you are going through some things, o nyamile, pelo ya go ebile bohloko, you are anxious, o worried ka something, ba re o tlo rapela wa leboga peace ye le gore e sa etla, because after this go nyama o tlo tla khutšo ka bophelo ba gago, o tlo kgwetša o thabile, o tlo kgwetša o kgotsofetše ka dilo tšona le tšona, o tlo kgwetša o sa belae le selo. Ba re di leboge le tšowe before di itla mo go wena, ka ono di leboga fela o tla bona immediately di tlo tla dilo tšowe. Okay, re checka re sa tšwela pele ka reading ya rena. Ke na le the 1 of swords in reversal, ke na le the 6 of swords, ke na le the 10 of swords. Ba re wena ba re last go bile le nako le gore o bile le di-challenges ka bophelo ba gago, o bile le di-challenges tše dintši ka bophelo ba gago, maybe mathata a e tla sa fele jwalo le jwalo, you were going through a lot, maybe dikgagano, dintwa ka lapeng, dintwa mešomong jwalo le jwalo, competition e bile tše dintši, di-arguments, mohlomongwe o bile wa išwa le di-hearing jwalo le jwalo tša mohuto moso, goba ebile go na le ntho e le gore ya o tshwenya ka se sebaka e le gore o e dirile and then o feel o kare ntho e tlo tšwelela, ba ka tseba ka yona and e ka costa mmereko wa ka, e ka costa business ya ka, e ka costa ditšhelete tša ka, e ka costa bophelo ba ka, e ka costa future ya ka wa future bana ba ka. Okay, o worried ka se sebaka, ba re and then go le worried so o se o thabe mo pelong ya gago. Ba re di-brilliant ideas, di-idea tše di botse, di-creative ideas, di-talente di ka se bonagale mo go wena, because ka yona that feeling e le rona le yona gane jwale e tliša lefifi ka bophelo ba gago, o surroundile ke lefifi, o ka re ga lefifi le lentši, energy ya gago e vibratela very very fast, energy ya gago e kopana le meleko e letletšeng kwa fase kua, di-negative energies, di-evil spirits, di ditoro tša go kgotšele gore o ba le lora toro tšela tša go tšhoša, goba toro tše e leng gore a se toro tša go kgatlhiša, a di bontšhilo tše di botse ka ra bophelo. Mohlomong o phela o lora o kitimišiwa, batho ba go attack jwalo le jwalo, kore mana ba go attack spiritually, and ge ba go attack spiritually, that thing e tlo manifesta ya diragala gape physically, because everything e diragalang ka ra maphelo a rena, e ka ba di-bad luck, o losa ditšhelete, di-relationship di a fela, ntho go e thomiwa pele spiritually gomme ya kgona e tla physically, and then gore e tle physically ke rena re alawa,
So ge manaba ba thoma that thing spiritually ge wena o ka lwa ka thapelo wa lwa ka tsela ya okay protector wa ke cleansa mmele wa gago wa cleansa lapa la gago dilo tšeo di ka se kgone go diragala dilo tše ba ušang go di dira di ka se kgone go diragala kore wena ka thapelela o breaker o thuba di courts tšela tša bona tšela wa di thuba di-voodoo tšela tša bona tšela wa di fisha ka mollo wa thapelo. And then ba buša ba re go ntse o fila ka mokgone o kwa o nyamile o le anxious o le overwhelmed akere le kore di mathata e le gore a etla ka ra bophelo ba gago ga o kgone le go a bona ga o kgone le go a bona because that dark cloud e o tswaletše matlho e tswaletše third eye e tswaletše di-chakras tša gago ga o bone selo. And then ba buša ba re bile le go bolela communicate o tlo kgotsa o sa kgone o communicate ka mokgone o tshwanetse o communicate ka gona go dirile mistake ka mola America go ba o bitša mola ba tlo o botšiša o tlo kgotse le go pala le ko ke polelela o pala le ko resena o tletše ka letšhogo then automatically ka ba o lebelela batho ba ba o sekišago automatically ba se bepotša gore wena o na le molato le ile gore maybe nthwela e ka ba ile gore a se dire ko wena molato la se o dire ko wena goba molato wa le o dirile ko wena a se o dire intentionally e bile mistake mara o palela ko ke polelela. So ba re dilo di tlo change bekeke dilo di tlo change ba re the universe e bone gore na go diralang ka raphelo ba gago mangelo a gago ba bone gomme ba re dilo di tlo change ka raphelo ba gago o tlo šomiša mokgwa wa thapelo go tloša lefifi lewe o di cleansa wa cleansa lapa la gago la ba gabotse and then ba re o tlo feel relieved because lefifi lela le be le go surroundile le be le go imela le mo magetleng it was like o rwele morwalo mo magetleng a o robala gabotse bošego everyday go tsoga o rema ke tlhogo everyday go tsoga mmele o bohloko mmele wa paina mmele kore o ka re motho o letše a robetše godimo ga gago goba o ka re o letše o rwele di-chipi goba o letše o šoma mare o tlo feela very much relieved ge ile gore ebile bo o lwala mathata a dirile gore o tshwarele ke malwetse di-stress le tša moka tšona o tlo feela relieved o tlo fola bare go seno kwa o le relieved o tlo ke hwetša o le at a peaceful place o le lefelo le le gore le tletše ka lethabo le tletše ka peace kore nto kgole ba bolelang kana this week gore invite peace into your life tliša khutšo ka ra bophelo ba gago tliša khutšo ka ra pelo ya gago tlogela go balabala so ba re beke di-depression tše bo go ena le tšona di-stress tše o be go ena le tšona di tlo fela ge le go bo lwala o tlo fola this week o ile fola maybe for some of you o ka nna wa decide gore o travel o ye somewhere maybe to a new place wa bona gore mo ke leng gona this is not a good place for me e re ke tsamaye ke relocate ke lefelong le le itseng sepela ke nako sepela e tšwa ka re ga tlhakatlhakano yo leng ka re ga yona sepela lefelo le lengwe kwa mo go lona ge ile gore o kgona go tšwa o sepele and then ge ile gore ke ba bolela ka ge ile gore ba bolela ka like batho ba o phelang le bona and wa bona batho ba too negative batho ba ke ba ke di-energy vampires e tšwa ka re ga bona o hwetše peace ka ra bophelo ba gago ge e le gore bagwera ba gago ke batho ba e le gore ba go latlhetša ba go mokha ba go seba o ba ke batho ba rata masebo e tšwa ka re ga di-group tšewe e tšwa ka re ga masebo auwe ba re ge wena o le ka ra di-group tšewe automatically wena o invite lefifi ka ra bophelo ba gago wena ka bose wena o dira energy ya gago e vibratele fase then o tlo ba le di-spiritual attack go na le di-roaming spirits tše ntši tše di tletšeng mo lefaseng go na le di-earthbound spirits tše ntši tše di tletšeng mo lefaseng those earthbound spirits di tla attachha mo wena di tla go followa around di tla possessa monagano wa gago di-thoughts tša gago tša tliša mo negative thoughts ka ra bophelo ba gago tša thoma go manipulata tša go diriša dilo tša go se be gabotse wa re gore phafara wa ke hwetša le ka ra mathata o sa kgone kušana ke tsene jwang ka ra mathata ke why ke makile this type of decisions this is not me ya ba gore wele ka ne ba ile phati ya bothakati mara ke wena o bo inviteileng ka boka la gore wena o phela ka ra di-group tše e le gore ga di gabotse ba re ke nako e la o tšwa ka re ga dilo tše e le gore ga di go safe for your own good okay ba sa tšwela pele ba sa re mathata wa tlo fela this week o tlo feel very much relieved go nyama mola go tlo tsamaya di-stress tšela di tlo tsamaya o tlo kwa o thabile
and then go ka thabile ba re lethabo le tlo tlisha more opportunities ka raphelo ba gago e ka ba di business opportunities e ka ba di job opportunities jwalo le jwalo e ka ba relationship opportunities jwalo le jwalo maybe ba bangwe o ka re ga relationship e le ba bona re relationship e very very toxic ye ke nako la ro ka relationship yo o go thabile gomme o tlo khwetsa a new beautiful relationship ka re ka nako ngwe ba ka ra di relationship le di energy vampires ba re ka nako ngwe our kuri di enemy tša rena mana ba a rena magologolo ke batho ba rile go ka ra di relationship le bona ka nako yo nngwe not all the time ka nako yo nngwe not ka metlha ka nako yo nngwe go khotela gore molekano wa gago ke mothelo a se motho wa believe lo ja di cleansing a se motho wa ke protector batho ba ka ntle ba kgona go shumisha yena but the evil spirits di kgona go shumisha yena gore a go manipulate gore a sakhe energy ya gago go tshela o ka rega this relationship but you are not happy, you are always crying. This person who played the mistakes tše le gore di go batša pelo ya gago di go batša potla ya gago di go batša ditšhelete tša gago. This person ka bosena o tliša di-blockages ka raphelo ba gago ever since o phela this person mabaka tšhelete a phatlaletše ga o sa na lela khela tšhelete ba re ke nako o tšwa ka rega these types of relationships. Okay, and then ke tšwela pele ka di-relationships ke na le the two of cups in reversal ke na le the hermit ba re this week o tlo ba le an emotional new experience. Remember this emotional new experience ba bolelang ka yona lethabo le ba bolelang ka lona di tla tla go wena ge fela o ka tloša lefifi leuwe ge fela o ka tswa ka re ga lona lefifi leo le ka re ga lona then wa cleansa mmele wa gago wa ba gabotse and then this new emotional experience e tla mo go wena o tla ba le thabo o tla ba surrounded ke batho ba ile gore ba go rata batho ba ile gore ba go hlompha batho ba ile gore ba rometse ke modimo mo go wena o tla ba le ba go era ba nnete ba go era ba go advise go dira diphoso ba botsa ba re mo go era nope mo ga o dire tsona and ba tla ba go advise ka tsela ya maleba ba tla ba sa go latlhetse ga bana mona mo go wena ba bola ke pele go bona wena o itswa tseleng ba bola ke pele go bona dilo tša di sa sepela ga botse. And then for batho ba le mpho tša semoya but this week o ka ba le an experience ya an awakening of your psychic abilities go ra gore go ba bang batho ba le dimpho tša semoya this week go yo ngwe di abilities di go re dimpho tša semoya e ka ba very very active. Dimpho tša semoya di a fapana ke tše dintši motho gona ba le te motho gona ba le some of them motho gona ba le tsona ka moka so go na le psychic ability go bang ka no go na le mpho ye ngwe ya semoya le gore e tlo ke tsweletša this week. Remember ke bolela ka mpho ya semoya a ke bolele ka go yo thwasa a ke bolele ka go yo barola moya a ke bolele ka dilo tšowe ke ntwela gore go na le mpho ye ngwe e tla ke tsweletša o tla bona ro ke na le this type of gift again maybe ba bangwe maybe e ka ba mpho ele ya go lora maybe o gale o na le yona wa tswa gale o ntse na le yona but e be e tswalelegile e tswaletše ke lefifi ba e tswaletše ke balwego ba e tswaletše ke evil spirit so ge o se no sorta out mathata ga o itswa ka ra lefifi lela then mpho ele e tla ba very very active o ka bona o thoma o lora o sa leba le toro tša gago jwalo le jwalo ge e le gore o kwa ka intuition and then intuition ya e tla ba more active ge e le gore ke letswalo la gago le tla ba more active because letswalo le thuša ka eng ge meleko e tla letswalo le le go botša pele gore something is coming, something very bad is coming, then you need gore o bone gore wa ke protector immediately o bule matlho a diname o bone gore na ke eng ntowe ke block e sa le ka place ka ba ya fitlha mo go nna. Okay, and then so these things tšene tše ba bolelang ka tšona ba di ka tlhaga this week tše le gore di amana le psychic abilities dimpho tša semoya taba tša marato go ka o thabile go ka o kgotsofetše di tla diragala ge fela o ka tswa ka ra lefifi leuwe wa cleansa motse wa gago wa cleansa mmele wa gago wa ba gabotse ge o ka se dire sowe then forget o tlo no tswela pele ka o no fila ka mokgwa o filang ka gona o phela o fila anxious wa lwala o na le stress se ntšhi o tlhakatlhakane
ditoro ke toro tša go thuša wena o phela o kitimišwa ka ra ditoro o tlo no experience those type of things ba re tšona dilo tšeo ka di tloša ka eng ke setse ke boletse gore ka o no cleansa motse wa gago le ka sebe just o bitša motho a tlo dira normal cleansing goba the perfect cleansing at your home o just one o šomiša letswai one make sure gore o koropa ka metsi a letswai and then wa tlhapa ka metsi a letswai wa rapela ntse kgole ba re rapela ba re tša nako o rapelela mathata a gago rapelela malwetši a gago ba re lighta kerese ya gago e kganye o ka no choose one day gana mo beke wa ipotsa I'm going to light ke a go lighta kerese ka tšhweu ke a go bea e tlase go fota gaufi le yona ke a go rapela ka rapelela mathata ka rapelela dilo tša bophelo baka okay ba bane na le mpho tša semoya but no sa tsebe gore o na le tšona go na le dilo di a diragala ka bophelo ba gago di a go makatša and then it's santifalo tšeo di diragalang ke sign ya gore na le dimpho tša semoya then this week o ka kgona go realize gore a ke nnete I do have a spiritual gift maybe o ka kgotse le gore o tsamaya o consulta le motho ka eka then a go botsa ka dimpho tša go tša semoya or you're going to realize those gifts goba ebile mangelo a ba ka bontšha tšona dimpho tšeo ka ditoro wa bona gore mo ke bona something wa tseba gore go tsamaya maybe o dia o consulta o tlhatolo ya ditoro and then o kgone go kry-a mo messages gore okay ba bolela so ke na le mpho so and then ke santse ke dire 1 2 3 4 5 and then after that mangelo a ba tlo thoma go guida tšatši ka tšatši because wena o tla ba o acknowledge dimpho tša semoya okay a re boleleng ka mabaka a ditšhelete ba mabaka a ditšhelete a tsamaya jwang ba re this week o studiše ge le go tsena sekolo o studiše make sure every day o bala dibuka tša gago wa studiša go ba bangwe maybe o sa tlo hwetša mošomo ke nako ele ya mošomong mabate a bulega this week ba re di-opportunity tše di botse di etla ka ra bophelo ba gago ba re go na le melaetša e mebose e le gore o sa tlo e hwetša e le gore ya mana le di-career tša gago di-business tša gago mešomo ya gago di-promotion maybe di-salary adjustment motlho mongwe o kry-a promotion wa o promote ka mmerekong motlho mongwe ba tlo adjusta salary or maybe le kry-a annual increase jwalo le jwalo or di-bonus jwalo le jwalo then go ba bangwe ba ile gore le sa tsena dikolo ba re o tla kry-a melaetša mebotse ya go tšwa go maybe bursary itseng scholarship se se itseng jwalo le jwalo goba motho le re tla a o thuša ka go patela di-school fees tša gago ba re ye ke nako ba re this is a new era of study so o bale gore o kgone go kry-a di-bursary le tša tshwana le di-college di-university di a tura nako batswadi ba rena ba kgone go afforda so ga wena o ka ke phana go ela gore o nne fase o bale o study very hard ke the only way le o ka kgona go kry-a bursary o ka kgona go kry-a a scholarship gore o kgone go rutega o change destiny ya lapa la gaeno your generational destiny o change o thushe batswadi ba gago mola o feditše sekolo o bereka o se ka re mola o bereka ona ma ba furelela ba thushe mo ka kgonang go ba thusha gona ke bolele ka black tax matšale kgone go ngwana santse a thushe ka gae o tlo re he black tax mare wa lebala gore kana gore yena fitlhe mafitlhileng gona le ka baka la batswadi ba gage le ke le gore motlho mongwe ga varsity a se ba mo patelene ba sena tšhelete mare o ba studiša very hard o kgone o kry-a di-bursary mare mo le ena feditše ga a sa re e re ke thushe yena o ke tebeletša iteng ga a sa na taba le bana ba gabo ga a sa na taba le batswadi yena o ke tebeletša iteng ke mo e leng gore di-generational cases di thoma gona di-karmic debt di thoma gona o tlo dira sowe it's okay for now ka ro thabile tšhelete e gona o ipsina ka life ya gago but bophelo ke semphego you will never know gore na wena o tlo diragalang ka bana ba gago the universe e ka o phanisha bohloko wena thuto tšela kgonne go ba le tšona wa ba successful tšhelete tše ntšintšintši bana ba gago ba tla ba di phatlalatša bana ba gago ba sebe le dithuto tšeuwe the universe ya tšea
dimpho goba dithuto tše bego santse ba ifile bana ba gago ya di fa bana ba bana ba geno, bana ba le wena o ileng wa ba tlhanamela. So everything re dira mo lefaseng, guys, we are not alone. Yes, o ka no ba o le unique, but together we are one according to the universe. Motho mongwe le mongwe ga a belegwa ka lapeng le le itseng, aimi ya badimo ba gage, manyelwe a gage, the universe, kore motho ke kore a dire lapa la gabo le be le kaone, a change generational, kore a tloshe di-generational curse, a tloshe di-generational karmic debts, a di patele, a change destiny ya generation ya gage ya gabo. You are not alone. A ona motho le gore o no tla mo lefaseng out of the blue. Everyone a le mo lefaseng na le di-ancestors. So bophelo bo ke pholagane jalo ke bophelo baka, but a ena pele baka alone, ke baka le my ancestors, ke baka le batho ba ke phelang le bona, batho ba le gore ke batho ba lešika laka. Okay, ba re mabati a bulega this week, le wena wa bona gore letšwa tša phelo tlo sepela gabotse, success ka re on your side. Ga ile go sa le sekolong wa bona gore o tlo fetša, o tlo phasa ka ditlhora, o tlo khwetša mošomo mo kaone. Ga ile gore wa šoma o gare o ithuta se le se, wa attenda di-workshop jalo le jalo, wa bona gore career ya gago ya kgatlhiša. Ga ile gore ke business, wa bona gore ya business ya ka e tlo growa gabotsana fela, business ya ka e tla be e kgolo. One day ke tla hira batho, one day ke tla thusha the community ka something, ke tla thusha someone, ke tla hira batho, ke tla ba patela, ba tla kgona go support-a malapa a bona. Ba re whatever o e dirang this week e tlo tliša lethabo, e tlo tliša success ka ra bophelo ba gago, and then e tla tliša freedom ka ra bophelo ba gago. Wa bona o sena mathata tšhelete, you feel free. Go kgona go itirela dilo o sa gopele motho mongwe, you feel free, o feel this amazing freedom, because o se o nyakang go ba sona, o kgona go itirela tšeo le gore wa di nyaka, o kgona go decide godimo ga tšhelete ya gago, ke nyaka eng, ke nyaka go ke thabiša ka eng, this month re ke thekele dieta tše di so, this month re ke thekele 1 2 3 4 5, ke gona tsela ya go ke thabiša. Ba re e ba proud of yourself, tlogela go ke nyatša, e ba proud of yourself, whatever setse o achieved this until now, be proud of it. O ska lebelela bare okay ke dula pleke so bo moketekete ba le ke tsene le bona dikolo ba nna plekeng tše di so wa ke nyatša. No, ska ba tsoga wa ke nyatša. Motho la ka no nna ka ra ntlo e kgolo e botse ka diphatla tše di botse, mara ga o tsebe mathata a gage. Wena o ka no nna ka ra ntlo e nnyane ka ra diphatla tše di simple, but o thabile, ga ona mathata ka lapeng la gago. Maybe motho la yona ntlo ela o yakile ka dikoloto, mohlomongwe o sa e patela ka se sebaka, dikoloto tše di a mo stressa, ene a ka se go botse. Ga ena le wena o no pretenda as if o happy, mara o na le stress se sentši. So o ska duma dilo tša batho ba bangwe, wena just be proud of yourself, be proud ka dilo tše le gore o na le tšona. Leboga modimo, leboga mangwele a gago, leboga the universe. Ba re this week go na le possibility ya gore kgotse le gore o tlo kgotsa o le busy too much, o bereka mebereko e mentši ka nako e tee. Nako nngwe this thing e ka dira gore e ka o losiša focus, e ka dira gore o lape, e ka tliša malwetse ka bophelo ba gago, ke ntho ngwe santse o itlhokomele. Ba re tliša balance, ba sa bolela ka taba balance, tliša balance ka bophelo ba gago, because go ntše o dia mebereko e mentši ka nako e tee, ka nako nngwe o ba confused, ka nako nngwe wa lapa, ga o sa kgona go focusa, and then into o e dirang e affecta letseno, e affecta tšhelete, o dira di-mistakes tše le di tlo affecta tšhelete. But o ka sticka to one thing at a time, then tšhelete ya gago a be affected. O kgona go manage tšhelete ya gago, o manage mošomo wa gago, o balansa life ya gago le mošomo wa gago, o balansa life ya gago le mošomo wa gago le family ya gago. Everything is balanced, everyone is happy. Ke a leboga ga ke yona reading ya rena this week.
a re kopanang gape beke latelang ke a leboga